Yesu ashimwe. Praise Jesus. Haleluya. Hallelujah. Mwaramutse ariko. Good morning. Ngiriwe amahirwe yo guhagarara imbere y'itorero. So it is the chance I've got to stand before the congregation. Ntabwo biba ari ibisanzwe, ni ubuntu bw'Imana. It is not usual. It is the grace of God. Mu bakristo bose bari hejuru y'ijana kugira ngo haboneke umwe ahagarara hano, urumva akaba ari ubuntu bw'Imana. So more than 100 brethren, one to come front here, it is the grace of God. Ndashima Imana kubw'itorero. I thank God because of church. Kuko iteka ryose itorero riradutoza. Because the church always trains us. Akenshi cyane hari n'igihe ridusunikira gukora ibyo twebwe ubwacu tutaha agaciro. And many times the church pushes us to do things which we do not value by our own. Rero nagize amahirwe kuwa gatanu. It is in the same way I received the opportunity on last Friday yo kuganira n'urubyiruko. To share with the youth. Urubyiruko wari umunsi wabo ariko abenshi ntabwo babonetse, banza bari bahuze. So it was the day of youth and many were busy. Abandi babonetse twaraganiriye. But those who were available, we had the time to share. Twari dufite topic y'urushako. Gute wahitamwo umufasha ugukwiye. The theme was about marriage, how to choose a right life partner. Yari topic itoroshe. It was not easy topic. Kuko buri muntu wese mu rubyiruko bafite amarangamutima ye. Because everyone, the youth, has his or her own emotion. Rero nkuko bari babinteguje natekerejeho senga Imana. So as I was informed before, I took time to pray. Kuri njye byasa nkuko ari topic ikomeye. To me it was somehow a tough topic. Kuko ntabwo nari kubasha gusobanura ngendeye ku marangamutima yanjye. Because it was not impossible that I lecture based on my own emotion. Ariko kuko nari mpagaze mu izina ry'itorero. But because I stood on the behalf of the church, byari ngombwa ko dusoma ijambo ry'Imana. So it was necessary that we read the word of God. Ijambo ry'Imana twasomye, and the word we read, ntabwo wakumvamo icyo kintu twita ngo urushako. So amahitamo. In that message you can't quickly understand that there is about marriage. Ariko umutima nari mfite wari kugira ngo urubyiruko ubwa mbere na mbere rubanze rusobanukirwe ubwenge bw'iyi si ndetse n'ubwenge buturuka ku Mana. But what I wanted was for the youth to be clear about the wisdom of the world and the wisdom from God. Kuko muri bo nibagira ubwenge buturuka ku Mana nta kabuza amahitamo azagenda neza. Because when they live with the wisdom from God, obviously their choice will be all right. Nta nubwo byabwiga urubyiruko gusa, nanjye ubwanjye nabiteguye byamfashije mu mutima wanjye. It was not only for the youth, because even me while preparing I was receiving blessing in my heart. Byanyibukije agaciro k'ijambo ryitwa umusaraba. So it reminded me the value of the cross. Reka dusomere hamwe Abikorinto ba mbere umurongo wa 18. So we can read the 1 Corinthians chapter 1 verse 18. Reka dusome. We can read. Ijambo ry'umusaraba kubarimbuka ni ubupfu, ariko kuri twebwe abakizwa ni imbaraga z'Imana. For the word of the cross is fully to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. Muri nge nubwo nariho nigisha urubyiruko, nongeye kwibutswa ko ijambo ryitwa umusaraba, impamvu mpagaze hano, impamvu ibyo mvuga byose nuko ari ubwenge bw'Imana.
This reminded me myself, apart from youth, that I'm standing here because there is the wisdom of God. kuri twebwe dukizwa ijambo ry'umusaraba riratugaragaza neza yuko arizo mbaraga zituruka ku Mana. So for us who are being saved, this wisdom, this word of cross shows us that is the only power from God. Kuri ba bandi batamenya Imana birumvikana kari ubupfu. But for these unbelievers, the word of cross is foolishness. Iyo umuntu yatahuye iryo jambo muri we iteka ryose ntabwo aba akiri we ubwe yiyobore, ahubwo hari ikindi kimuyobora ari we Mwuka Wera. And he who discovered that message, he is not led by himself but the Holy Spirit. Ndashima Imana ko yampaye gutekereza gutyo, ntigeze mvuga ngo wenda gatopike ibe yo kuvuga ngo wahitamwo muremure, wahitamwo ufite amafaranga, wahitamwo ikintu gitandukanye gutyo. So I thank God because he gave me the word to share, because I couldn't tell them the good choices to marry someone who is tall, who has wealth, whatever. Kuko nk'uko turi abakristo twitwa bakristo kuko turi abakristo. So we are called the Christians because we belong to Christ. Kandi ntabwo twakwitwa abakristo iyo Kristo atabambwa ku musaraba. And we could not be called the Christians if Jesus did not went to the cross for crucifixion. Buri muntu wese, yaba ari urubyiruko, yaba ari twebwe, dutahura yuko turi munsi y'uwo musaraba, tuyoborwa nawo, byanga bikunda tuba dufite imyumvire imwe. So we, either youth and we who are not youth, when we are under the cross, we are led by the cross. Bityo rero urumva urubyiruko rwari ruhari, byari byoroshye ko bagira amahitamo meza, kuko wo mu byumva kimwe, uwakiriye agakiza nk'uko wakakiriye byakoroha cyane, haba ari ugucyaha cyanke kugenda mu nzira imwe. Therefore, the youth could understand that when you marry someone whom you share the same faith, the life goes well because you can receive the rebuke from God in the same way. Ndashima Imana kubw'itorero. And I thank God for the church. Nibyo nahereyeho mvuga, yaba itorero ritadutoza kubaho tuyoborwa n'ijambo cyanke kubaho dutsindwa n'ijambo ry'Imana, if we couldn't be trained by the church to live being defeated by the word, twasanga twayobowe n'amarangamutima yacu. so we can see ourselves being led by our emotions. Kuko amarangamutima yacu ni magari cyane. Because our emotions are so huge. Ariko iyo utsinzwe n'ijambo nta kabuza amarangamutima hava, ndetse ukabasha kuyoborwa naryo, ugasohoza rya jambo ko abayoborwa n'Umwuka Wera ari bo bana b'Imana. But when we are defeated by the word, the emotions go away and we are led by the Holy Spirit. Muri byose nta kiruta urukundo rw'Imana rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege ngo adupfire duhinduka abakiranutsi. On the top of everything, there is nothing beyond of the love of God, who sent his son to die for us so that we become righteous. Iyo dutekereje kuri urwo rukundo rw'Imana byakoroha ko twarutanga kuko twamaze kugwakira. So when we think of the love of God, it is easier to us to share the same love because you have received already. Navuga byinshi ariko reka nsoreze hano. I can speak much, but I will speak up to here. Mbibutsa ko abana b'Imana dukwiye kugira uwo mutima wo gutandukanya ubwenge bw'isi n'ubwenge bw'Imana. Reminding you that we who are children of God, we need to distinguish the wisdom of God and the wisdom of the world. Mu byo twaba dukora byose nta kabuza bizagenda neza mu gihe tuzahitamwo ubwenge bw'Imana. And in whatever we do, things will be all right as we choose the wisdom from God. Murakoze cyane. I thank you.